Maaltu sinaqe saayiba khiyya dhaggeeffadhu ani akka khayitiitii miti dhaggeeffadhu an social media irra gaafa kana nalaaltu maali nama sammuun qabneen si fakkaadha social media tutu nama hunda walitti walqixxeessa si galee walqixxeessa silaati bakkaan dalagaa khiyya yookaan bakkaan wanni khiyya irra dhufte like anafisi hedduu difference qabna garuu maali nama hunda walxiqqeessa social media kana so ati amma nama ni naita you know like anta hun like ati aradaadha nena anta dhaggeeffadhu umrii 20 takkaan nama degree lama qabu ayaan dhageesse gurra qabda mire sanulaal inda Ethiopia inda Afrika akka Afrikatti university guddaa keessatti barade kana beekisamu keessa naqishi gaafa asirratti afaan bannu dhaggeeffadhu Ethiopia keessa namni barate zero no baqa minimum faayidaa yelam saniifi dhagaa'u jirtaami gurra qabda lazzaanoshi sirree isaa sammuu keessan isintu nu caal jira dhaggeeffadhu warri jechu warri barate gaddeebi'u jira siigalee akkatti gattumu jiran maaliif namni baqa nama barate lafarra taa namni baranne moo tujjaaramuu jira siigalee so nutillee reenyu gowwaadha social media irratti aktiivii ta'uu qabna yoo nama arrabsuu qabaannellee nama arrabsineeti tujjaaramuu qabna siigalee akka namaatti amma gana kalaas nama master shundaniin baradha jee khayaade kun dhaabbisee saayiba dhaggeeffadhu laal umrii keenya finnee huqqannee namaa gadi taanee barannee as geenyeeti garuu niiraa takka hin qabnu siigalee kuma torban fi kuma kudhanin qaxaramna baatitti sigale so እንደዚህ ነው ሰው አከነ ጅራተ ሲገለ so naman xiqqeessina social media irratti namni gaafa afaan banu ምናምን waan sammuun qabne sittiin fakkaatiin okay ikirta gutaa kana dhaggeeffadhu amma akkuma naqat godhe siree badan dhaggeeffadhu amala keetira maali beeta wanni nama barate si fakkeessa magaalummaan kan kee nama barate si fakkeessa dhaggeeffachuu dhabuun ammoo nama barate si fakkeessa no hin dhaggeeffadhu lama masala yu dhaggeeffadhu social media kanarratti yu nama ምናምን አቺ ጅላጅሊ ታውን ቀብድ ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ይወጣው በርባዴ አንቺ ስኩል ላይ ባይደለም አረባክ መላስ ይገለ dhaggeeffadhu an minane TV nan inde anta ati gaafa ati asoitu khanin taa'e dhaggeeffadhu walqixa asoina yoo dhaggeeffateni dhageessa yoo dhaggeeffanne bakka akkasi intau sai battaa'e dhaggeeffadhu amma tanaa digrii lafa waa yara kan gidu kanatti aw mena dhaggeeffadhu gutak ma sama lingarg by the way maak khasamu qabachu awun isin amma jechu bakka akka harageeti nama guddaadha dhaggeeffadhu ane waan naaja asmanis dubada kuma kudan khayya garuu ne ergita dhaggeeffadhu safaatan jirtu garuu isin amma social media irratti akka harargeeti nama beekamaadha nama manaamanidha nama isin caalu hinjiru maaliif dhaggeeffadhu wallahi dhugan baanaa bar hedduu mataan na dhukkuba siigalee laal namni barate harargee keessa deebi'ee jechu mucaa deengadda sii fidee san social mana keetitti mucaa barate siin hin jenne mucaan sun amma wallahi ifaa jaamaa hedduu imimmaan na dhufa waa'ee isaa harargee keessatti nama barate guddaa maastersii qaba garuu gaddeebi'ee amma biyya galee sii galee asiti even Addis Ababa University keessatti isaatiitu wanni manage godha you know bakka inni nama guddaadha ምናምን garuu inni dalagaa asitti Addis Ababa keessa kuma 4 kuma 5 hin qaxaramu jeetiti wallahi harargee keessa deebi'ee sii galee Somali social media malee namni dhaggeeffatu nama barate namni barbaadu sii galee so dabbaal afaan kee cuqqaalladhu nama wanni je ዩ ምን ማል ጃመሴቴ ምን ያለበት ምን አይችልም ይላል አናመ ብሶቲን ቀባ ሰዋን ብራ ዮ ሃሶይቲያን ዱና ሳነራ ዳበዶ ኦኬ አማላል ይሮተክ ሩቲ ምንም ነገር እንዳታወራ ብሬ ላክልኝ እወጣለሁ ከዚህ ላይ ባውን እንደንተው ማን ደሜቲን ተበዳ ሰሙን ከየን ፈያን ቀቡ ሲገለ ጋፈን አና ስረቲ አፋን በበኑ ደገፈዱ ነምኒ ዋሜ ቀውሶ ቀባቱቱ አስረቲ ሃሳ ሲገለ ሶ ነማ ኢሲን አመ ወሪ ሶሻል ሚዲያን ኩን ወይኔ እንዴት እንደሚያናድዱኝ አታውቅም ወራ ኸይፈኑ ጀጀቤሱን በይተኒሲ ጎቦታ ሮቲ አደራ ገረልባ አቦ ሰላም ያናት እንጂ ደምቦ አማ እንደንቷኑ እሺ እንጮት ጋይስ ከሌላ ሰው ጋር ነው የማወራው እንደው ወለ በጣም ነው ያናደርከኝ በጣም አወሩቲ ለደገፈኑ ረብ ሱዳዱ አድራ ኢየሱስ ክርስቶስ ተያው ማሊስ ሃሳይ ደፊቲ ሃሳ ቢራ ጋፊ ብራን ጋፈደ ሲንጀተ አድራ ኢየሱስ አንድ አቦ ኢየሱስ ምናምን እንበቋን ምን አገባሽ
ምን አገር ወይኔ በጣም አናዶኛል። በጣም እንዲሰማኝ ያደረገ ኦኬ አንከ ዱራ ዋን ሲኪቹ በርባዱ ስርና ደገፈል ባይ አሱን እና ደግሞ ቆይ ሂንፊታኔ እሺ ሂንፊታኔ ደገፈዳ ሌላ ደግሞ ምለው ነገር ማለት ነው ጀቹን አማ በቃ አሁን ብዙ ጊዜ ከረከኛ ጀቹ ከረ ሀረርጌ ከይሰቱ ጆሉ ማዳን የሮ ሄዱ አማ በቃ ንጃሜ ዋን ፈደ ሃተው ገንዲ ሳኒ ጆሉ ማዳን በርሲሰኒ ሰው አሁን እዚህ ጋር የምትጽፉትን ነገር አስተካክሉሽ ወሬኞች እሲን ሃሳ መለ ፋይዳን ቀብደል ቆይ ሩቲ ኤን አስቡ ቆይ የሮታክ ዋን ሶ የናይር ጊበቃ ተባል እኔ አሁን በቃ ኡፍ ያው ነገ ፈዱ ለከ ወይ ቢስ እንጃኔ ቆኔ ያው ነገ ፈዱ ወይ ቢስ ያ ወላሂ ወይ ቢስ እንጃ ነገ ፈዱ ሃዬ ዱበዱ አንቺ ፋራ ነው በቃ አቲ ዱጋር ቢስ እንጃን አንፋራ ዳሳይ በፋራን ተው ፈዳ ሲንገሉ ሰሙ ከይን ካምታውን እሺ ሲንገሉ ሰገጤን ተውን በርባዳ አይገባም እንዴ በቃ እኔ ሰገጤ ፋራ ነው መሆን የምፈልገው እንዴ እንደዛ ካልሆነ እኔ ሀብታም መሆን አልችልም እያልኩክ ነው ሰሙን ይቀብዳ ቱጃረሙን ደንደው ፋራ ፊዮኒ ሰገጤ ተው ባዴ ሃይ አራዱ ማማ ለማጎዳ አመረቲ እንተለጉ በል ኦኬ ናርገፈ ሲፊን ደዋ ቀባ ኢፊጂ ነዱጊ ጀጀን ዳዳን እሺ ዳዳን ወጋ ዱጉ ዲምቱ ዮፍ ኛን ቀበተ ሲሹፍካ ፖሊሳ ዱጉ ስትንዲሱ ቤታ ገሩ ማል ጀጀን ቤታ አንቱ ሹሩፍካ ኩን አንምቲ ዋን ገስን ኩን ደስ ፈካቱ ኩን ዮን ገስ ኩ ደሲም ፈየዳ ፍገነ ኩቺሲ አይሰማል ውሸት ነው እያሉክ ነው ውሸት ነው እኔ ክጅባ አለይኩም ሰላም ነግጂባ ቲክቶክ ሲራጉባ ቲክታክ ይላል ዋተከ ሃተውቲ ደባል አናም መታን ሲዳብሰ ወላይ ደገፈዱ ናል አን በከጅርቱ ፌደራል ሲተርጋ ደገፈዱ ነው የምር አይታወቅም እኮ አይምበከሞ ሩቲ ተርቲባን ተስገቢ ቀባቴ ዋናን ሲጋፈዱ ወልዱራ ዱባን ህምቴ አከው መንደለን ሁበቱ እኔ ቁም ነገር ይምበኩ ደገፈዱ ደባል ወይን ሲማ አኔማ አናውጂ ቁም ነገር ናሳዮ ጀቴ ኖ አናውጂ ሂንተው አንቁም ነገር ሃሰው ፊንተው ማሊፊ አኔማ ኢፊ አከ ጆሌ ተናቲ ላለ ሲገለ ሶ ቁም ነገር ማውራት አልችልም በቃ አልፈልግም ማሊፊ አከ ነመ ጉዳይ ያዴቲኒ ፋይዳን ቀቡ ገዲን ደቤ خرج ወሉማ ሲገለይ ሶ አመ ደገፈቹ ለህም ፈዱ ያዱለን በርባድ በስ ከላስ አማ መታኑ ያ ተቀርብ ዝዳዱ ማሊ መታሲኛ አዳብሽር ሙርትጉት አይስር ደባል ደገፈዱ ገና ጀቹ ለምን ነው እዚህ ላይ ያዩ የሚደውሉ ደገፈዱ ወላይ ለመተጀቹ ወኒ ዮ አከነ ነጋፈተ ከበያ ከበከዶ ማልጀቴ ያ ዋና ሲጋብረ ናጀብስ ሙርትጉቶ ነው ሲግራ ሩቲ ልጁ ቆሞ ቀረ ማል ነጋፈድ ሙርትጉቶ ነው ሲግራ ምን አውቃለሁ ሃይ እኔ ነው እንደ የምትጠይቀኝ እኔ ምን አውቃለሁ እንዴ አንሲ ድኩባ ጃርሰ ኸያይኒ ሃይ ማልታቴ ደባል ሰሙ ከነ ያቺሲ ፕሊዝ ሙርቲ ማልታ ጃርሰ ኸያ ኔኻነ ኻየቴ ጅራ ጋዲማ ኸያ አገርቴ ጅርታ ደገይሴ ጅርታ እንደገኘ ሶ አኒም ቤኹ ሳይበነ መጋዲማ ገቡ ፕሊዝ ነዲሲ ዋን ብራ ነገጋፈቲኒ ቲፊፉ ሙጫን ደደሙ ፋፈዳነ ዋን ብራ ወኒ ጀቴ خራ ይረን ቀጀንቺ ሙጫ دقيسة بليز لقم بانا والله أما قاعدي ما خيجا خرر رجرا أكن الرادي من قدين أوكي
nama kana ni beektaa Ruuti? No, አላውቀውም። በዚህ ጋር ሜቢ ሙጫ አይ ዶንት ኖ እምቤሁ ሙጫ ጥቃ ከነገሩ ዋሪ እምቤሁ ነው ተካታ ኤሰቲን አርገ እምቤሁ Ayye. Namni kuni artistii Mahammad Adam jedhama. Mee warri artistii Mahammad Adam beektan takka takka barreessaa jiru nama sirrii yuusanin. ጋይስ namni artistii Mahammad Ali beektan takka takka barreessaadha. Mahammad Adam. Yeah. Hundinuu ni beekna jaan. Yeah, okay. Warri as jirtanilleen warri achi jirtanilleen sagantaan gargaarsa artistii Mahammad Adam. Takalee galgala mana kiyya turte sababa natti mijaa'iniif dabartee turte arra galgala saatii Itoophiyaa sadii hin booda Faati Anniyyaa Kadir Martuu Aliyyi Saabit Abdii Fadis bakka jiranitti artistii Mahammad Adamiif gargaarsi ni godhama ana biratti jechuudha. Hundi keessan galgala sadii Itoophiyaa irratti akka dhuftanii waan dandeessaniin artistii kana bira dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Galatooma. Ruutii atilleen kottu. Nendo Fabshir, inshallah. Bakka atiin firraa taphadhu nin beele keetii waan yaadda beete. Si dawwala. Yaa ara anu siif hin dawwala dabbali yaadin. Yoo fete ammaan tanaan gabbee si dawwala bandee mana rakno. No ana si dawwala waa takka yaadin. Ishi bareedaa harargee hedduu si feena baay'izawwee anfaan xiqqoo qoy dhaggeeffadhu siin fadha dabbaan hedduu takka hanga laal dhaggeeffadhu hanga lubbuutti akkanatti jechoottu ta'an si fadha dhaggeeffadhu likkittiin si fadha dabbaan. Osoo amma qaamaan sun dhufeen akka ni ta'a. Nakannita saayiba bir kun meeshaa miti ganda keessa deemtu. Maal si fara. Ati maal seeti duraan maal seeti Ruuti? Abang kaya raba ati baba dudra. Hai, ati ko anna ajaib babar hedduu takka. Alaal madarasaan jira beektaa bara kittiin jira barnootaan deemuu deemaayyee. Yaa barnoota deemtaa achumaan daqiiqaa baay'izawee ከ20 ደቂቃ ነው ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው የሚሞላው ሰዓት እንዳትረሳው እሺ ማሬ እኔ ያስኩት ነገር አነጀቹ ሁጩ አዲ ከነ ዋንተ አለቅም ኦኬ ችግር የለም ወለድ ደምና ይሁን ዳፈቃ እኔም በሌ እንዳትረሳ እሺ ደባል ችግር የለም ሀቢብቴ እሺ እሺ